nwethiritwo gichwana Bwega kwina mbere kuangicokagira murithire wa Meru TV kengo twigua twina kanya ga kuraitha mara mekiritwo rito ndeni mangatheti na tuthiite na mbere kana tukiendelea kuraitha mara mekiritwo rito ndeni ya mangatheti murithire wa Meru TV enga kuririkania tiga tugukunja mweri wa igana mweri wa ina na turogire kaya kwigua April itiromba May this month kana May ina tukuwata kayethirwe yuyuritwe ni tharimwe ino tukuwata may be filled with blessings. Ndina ngatheti ya The Daily Nation murithiri wa Meru TV, ndina ngatheti ya The Standard njarani ya kwa murithiria irachikiritwe ngono kathumba tu ririkana ngatheti ino tuchiruguragira gemo kwemwe kengo tigira ati tuguchithoma twinde kwamwe yani biro kwego bimbi kinyani byonkwego byebimbia tigatuike ari kwewegirwe arwa mbere ari yuna kwiyibira ngo tweraga na mantu mangi tamara ngatheti ya The Daily Nation murithiri wa Meru TV rukirirwa imunde yina rugono rwa CS Mutua ugu na arathie na mbere kwigua kigagwirane bwa guchwira mbeu mbithi ngugi na aranthiguruni ya Katal na ara mwanka muthiru waziri Mutua thie na mbere kwigua kira mwingi mbere kinye mutongoro mbongo President William Samoei Ruto ati akai na mbere kwigua gichwaga njira agathi na mbere kwa gichwaga ngugi chia bodishi ni na ara nthiguruni ya Katal na arende untu bwabwithire tubore kana kioreke kinene na ati bado anto kabathite na mbere kwigua bakiriyagirwa mbecha ciago na ara kwerekana barabo guchwa ngugi bari batara kuina mbere kwa bakire mbecha kana chiringi ngiri magana maira 50 ni kengo bathi na mbere kwigua bakiona ngugi ino bado kiririkana Kenya ni thiritwe kina mbere kwigua ina kana ina wagi bwa ngugi anthiguruni na arendi antu bethetwe bakina mbere kwa bakiyagirwa na njira mwanya muno bathite na mbere kwigua bagichwaga ngugi rugono tukaduthia na njira inkatha karatatini ga twiri na kinya karatatini ga tuthatu murithiria wa Meru TV. Nkuona ndwari cia siri ichithiritwe kina mbere kwikiaragirwa agago ndwari cia siri muno ndwari cia kubanga ni bora cia cia mwankwangiri chieri 47 ikaina mbere kwigua igikaraga na ara nkuona atongore mwanya muno agago ngatheti ni no ndio na opposition leader following meeting Nairobi yesterday atongoria baraga na thirikari bena muchemani muthenya wa goro na ara mujini wa Nairobi ndara itha nkuona Rigathi Gachagua nkuona Martha Karua nkuona Kalonzo Musyoka nkuona Eugene Wamalwa nkuona Mduta Muturi nkuona Mithika Nturi nkuona Mduta Matiang'i ati atongore bangi tukathumba barabarari ndeni muchemani uyu muthenya wa goro bakiaragiria mantu mwanya kwibangania kiricia cha mwankwangiri chiri 27 karatati nkamengo na tuthatu tukethira abora footage cia CCTV cia thie na mbere kwikioranagia abora arutingugi na arandeni ya banki bathie na mbere kwigua bakibanga kwiyira muntu kana mwarimu urathie na mbere kwa kiruta chiringi ngiri magana mairi 45 ndeni ya banki no bamwijira na bathie na mbere kwigua bakimuraga karatati ni gatwiri ndeni ngatheti ino ni ndeto cia Katal ichithiritwe kina mbere kwikiaragirwa aga murithiro Meru TV na ara kurekana mweri wa 12 mweri wa 12 mwanka mukuruku tariki 11 mwanka uyu twariri mukuruku cabinet secretary wa mantu makoyo na ngugi Alfred Mutua na thie na mbere kwigua kira akana akigagwirane kiria Kenya na Kenya kiri mutongoro wango President William Samoei Ruto na arathie na mbere kwigua kiaragiri baba acho ngugi ati mwankani uyu akaina mbere kwa gitigagira ati ngugi iko ina mbere kwikionekanaga nkuruki na athirwa kina mbere kwigua au cross deals kwethirwa kwina 200 Kenyan recruitment into Qatar Police Service ni ontobora mwanke muthitwe bonekanite ta kiroto kimuthenya Mutua aragia kagita ka Labour na Migration Forum na arantereche Kenyatta International Convention Center KICC ni na arathia na mbere kwigua kiaragiria ontobwa bwethitwe bukina mbere kwa bwichumbura muno muthikiria na murithiri wa Meru TV ibora antu bethitwe bakina mbere kwa bakiyagirwa
kiri guchwa ngugi ukethira baraba kuina mbere kwa baechwa ngugi kaba wetwa baire kana na kinya akora ndeni ya guchwa ngugi yoku na kiure kike kinene kiura wenderi kande tuino chiari chiorongo kana iki no ntumantu mama mwanke munde turi mataina mbere kwigwa magikinyanirikaga karatati nigatutu no kare tinde tuino chia methori na rai ndi baraba ethiri tubakina mbere kwa bakiyagirwa bachokete agagunthiguroni bethiritwo bakina mbere kwa baitaragiria abora bethiritwo bakina mbere kwigwa bakiyawa muri wa Meru TV kuririkana methuri na kwirira bithiritwo bakina mbere kwigwa bikionekana gakire baingi ba antu anthiguruni yetu ya Kenya na ara billions cia mbeca chithiritwo ikina mbere kwigwa ikiurira iguru tantogo ya murangi bathite na mbere kwigwa baki itagwo mbeca ino kengo bonerwa ngugi baba bethiritwo bakina mbere kwigwa bakirigaria kinyama senator kagita karabathia na mbere kwa bakinenkanagira bora mantu mama methiritwo makithi na mbere na araba kere mbere ya senate kiri kamiti ya urutingo bathia na mbere kwa bakiuga bare gatakati ya shilingi 15,000 na 55,000 kengo bathia na mbere kwa bakionaga ngugino Kenya abarabare party ya initiative ino bathia na mbere kwigwa kana Kenya barabangi baina wirigiro bwa kuona ngugi na barabathiite na mbere kwa bakirutanagira gutigira ati iba kuona ngugi no ibo bathia na mbere kwa bakiyagirwa na njira ya wetwa mbecha kengo bachorongo. The Kenyan were part of an initiative by President William Ruto's administration spearheaded by the Ministry of Labor and Social Protection aimed at creating 1 million jobs annually to combat the rising of unemployment rate kuririkana ontu bobo wethiritwo bukinda mbere kwa bugichangaro muno mutongore kinyo mugongo na arathie na mbere kwa kiuga ngugi milioni imwe kathi na mbere kukionekana wakira mwanka kengo gutigira ati mbeu mbithi bakoina mbere kwa bakiona ngugi tanjira imwe ya kurwa na wagi ngugi anthiguruni siasa ciambirite kuonekana kiwata mukondo gonge karatati ni gatuna murithiri wa Meru TV aratongore mwanya bethiritwo bakina mbere kwa bakiruga mana mirengo yago na arankuona Rigathi Gachagua areaga ugo na Bakaronzo Musyoka bamatiage bamuturi bamithika rentore ba Eugene Wamalwa bamatha Karua bare bonde tuara bakurikana bare na muchemuni muthenya wa igoro na ara Nairobi kuina mbere kwa bakibanga banganagia mantu makonini na cheje chemo kwa ngirichiri 27 murithiria wa Meru TV. Kuririkana Gachagua kaina mbere kwigwa Canville New Party May 15 ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua kaina mbere kwigwa onanagire kana kaina mbere kwigwa kiumbura kia mage yake tariki 15 mweri uyu tukuwata wa 5 murithiria wa Meru TV. Karatati ningatutha nthatu murithiria arrest and killers officers now civil society demands kuririkana opposition leaders and the civil society have appealed pressure on the National Police Service and Kenya Defence Force to arrest the offences implicated in the shooting and killing of demonstration during the anti-government protest in June last year. Kuririkana tongoria baragani na thirikari kana batongoria opposition na kinya bantu ba sheria bethiritwo bakina mbere kwa bakibu mageria na kwenda ende askari barabathie na mbere kwa bakira thanga antu kagita kamandamano mamwanka muthiru kagita kara mandamano ma Gen Z mathiite na mbere kwa makenderea aganthiguru makoregana na finance bill abathi na mbere kwa bakithukaguru matagaria makiwatho na bobo bethiritwo bakina mbere kwa bukiu magira nyuma ya media kuthi na mbere kwa gwikithura bamwe babarabathie na mbere kwa bakiruthaga onyamu bobo kagita kara nditigano ino chiathie na mbere kwigwa ikiendereaga aga nthiguruni. Karatati ni kamugwanja IPOA still probing killing of 60 protesters a year later as victims identified revealed. IPOA yethiritwo kina mbere kwigwa ikiendereaga na uchunguzi bwa kumenyiba bathie na mbere kwigwa bakirutha makarika mama maguraganira kini bwa kurigari na ati IPOA yethiite na mbere kwigwa makarika mama media nethiritwo kina mbere kwekiumbura antu baruthie ndeto ino na indi kiure gitiga gwekiura giri katika IPOA na media ibawa IPOA. Haya, karatati ni kamugwanja. Karatati ni gatunana kaririti mantuma wananchi communication limited
Subdivision of Nation ino indiona ta ndeto chia advert kidogo agago kumurithira Meru TV ukairaithira ndeto ino Fixing the Nation karatatini ga kenda karatatini ga 10 kaithiritwo kiaririe mwari mwathitwo kinambere kwa gitaririe bura ithe athie nambere kuigua kibanyamaragiaga ugu karatatini ga 10 na kamwaga ugu kathiritwo kinambere kwa kiaragiria amantu ma kambuni mo insurance murithiro Meru TV karatatini ga 10 na twiri bado kena thero chia advert ugu murithiria kwina rugono rongiro kiabaru riaga unara ntere chia Mandela nara gukwerekana mbithuko yithiritwe mbithuko nara kwareni yithiritwe kinambere kwigua igitigira yauko batano bethiritwe bakinambere kwigua bagita uturo kuririkana ntu batano bethiritwe baita uturo bwao bakinjaga maiga na marandini bara bethiritwe bakinambere kwa bakiura kwa mieri kana bethiritwe bakinambere kwa bakiura wana bangi bairi bainambere kwa baita wanangurario indito na ara maitha ma Al-Shabaab bethiritwe bakinambere kwigua bakithuganagirwa kana bathuganagira athuganiro banene enterino che Madera muthenya wa igoro rukiri mantu makoni na ukari methiritwe makinambere kwigua makionekana iri changamoto kana gikionekana gagi kironda kimuteneka na ara ende thirikari yethiritwe kinambere kwa kirombo gutigira ati ni kwinambere kwigua kigaga ukaribwa kugana kiri akari untu gukenga utigira ati ukaribwa kwigua bukimatagwa ntere ino karatati ni ga 13 na murithiri wa Meru TV na ara tukwinambere kwa tukiragia rugono rwa Angata Barikoi na ara Deputy County Chief Police boys ethiritwe kinambere kwigua kiruta wa guntuku murithiria untu bobo ethiritwe kinambere kwa bukiumagira na ara twathie nambere kwa ukionekanaga borichi bakinambere kwa bakira thanga mwingi bara bathie nambere kwa bakiragira mantu makithaka ntere ino chia Angata Barikoi na nuntu bwakwa thie nambere kwigua bukithemaga mujumbe wa guntu kwa thie nambere kwa kebu mageria na kumeneria bonene mburagano ino chia thie nambere kwigua igikarikaga na iki gitumi muthikiria na murithiria takumenya iki no ntu amuno utwika the other day kinyanyuma ya media kuinambere kwa kiumburaga makarika ma askari kuthinambere kwa bakiuraga mwingi kiorera bano thetu no kuinambere kwa weekend riaga ndio antu bakuria ikenyambi no utongore bubi utongore bwo kuinambere kwa ndamu gituga wakira diwali kauma imagine antu batano bathie nambere kwa bae kuya kirikarikari ria Angata murithire wa Meru TV kurathwa tu antu batano ndeni ya ndarika inkai bae nambere kwa bae kuyaga na baba kurutha ugu ibara baba tiri kwa bakithi nambere kwa bae karagia mwingi baraba kurutha karikariri ibaraba batiri ko bakithukagia jukumu bakibaikagia jukumu ya gutigira ati ibakaritie nthiguru na ile ndikire kueka uria kaba karitie nthiguru kana kaba bakwithukira nthiguru nuntu kago no kume kuratha muntu na live bullet chua ko karitie kana ko kwithukira na undu bobu ri nambere kwigua buki reta biuri murithiria yarikanwa ati muntu uyu akurutha untu ubu ati umba kwinambere kwigua akirutaga untu kiongo aratha muntu kwa uno ankinye kwigua waremera kwina orders ichithiritwe kinambere kwikinenkanagirwa bantu na ende orders ino chithiritwe kinambere kwikinenkanagirwa bantu ri no woyo ari nyuma ya kunenkanira orders ino kire riboti ri yithiritwe kinambere kwikiumbuka ya media no tukugira no yathie nambere kwikire kagirwa ni nyombe imwe ya ndeto yethiritwe kinambere kwigua kionanire bura mburagano chekagita kajenzi chia nambere kwigua ikarikaga mwanka ukona military njeshi baibithite ndeni ya antu baba kwinambere kwa bakirathanaga na ukaurwa no worugamirite jeshi no wo kwinambere kwa kinenkanagera no wanenkanagera orders ino chegutigira ati antu baba kwinambere kwa bagitikagirwa kuratha muntu na bakathi wogu nikyo kuona rwangirwa kurutha uchunkunirwa IPOA kuma kagita kumwanke mundi turi gutino ntu rwinambere kwa rukiruthaga na ndio kiure kuru ekaurwe katika IPOA na media iba wa IPOA nonto ukakwegwa media ni kwinambere kwegwe kirutha chungu na ekamenya bamo baba bathie nambere kwa bakiruthaga mantu mama ge kumanisha IPOA ino thara ngugeni yayo
kana kinyayo kayithiritwe kinambere kwigwe kimenya bwe kurutha kayiritwe tikainambere kwikirutha chunkuni bubu imenya imbi yathie nambere kwikendereaga achiari bainambere kwa bakiriraga nuntu gutana baonde maandamano ana bara gutie ntu baruthite kumagaruka tu nuntu bakuletera freedom nuntu bakuletera nthiguru bainambere kwa baite ya utoro bwao tu wo na thirikari gutibu yauga ontu bwabo athie nambere kwa bukiuga bwa gitumi imutongoro mugongo arugamire auga kuri na antu bathie nambere kwa bakithungagira kiri maandamano mama bainambere kwa baki hijack maandamano mama na antu baba kuri bakwa hijack maandamano mama baraba gutwiki ba hijack kire maandamano mama ya kuragangana labda ngako jeshi taino na tukore wewe jeshi baye kwa hijack maandamano ri no wewe abapete rutha kengo bathi nambere kwego bakithungagira maandamano ni mama kengo bayi nambere kwa bakiuragananga indeguru ekari no tukara nonto I don't know kethirwa gikeno kia kinene irirantu bagukua kana muntu atibatiri kwaria I don't know iko freedom ya kwaria ya thire ntikomenya iko freedom ya kuinambere kwekebere cha ya thire ogatweka muntu akaria akwebitha thinani I don't know what is not happening ndeni ya ndego yetu murithiria lakini gutiena thina kwira wa mwani kinyura tionake kwira wa gutura kwingi kuona mantu maingi no akatuthiete na mbere gutura maingi makaya karatati ni kari mbere ya gakarere mantu makone na parenti murithiria wa Meru TV na ara kuonekana achiari ndi baadhi tu bakina mbere kwa bakilongera mantu ma TikTok achiari batiena kana bago ichende achiari letu agao karatati ni gaturekire mantu ma parenting kerereri mantu makone na bora michetho yethiritwe kinambere kwigua ikiruthata michetho yethiritwe kinambere kwigua igitema ana baingi banini bakainambere kwigua bakiyagirwa ndeni ya biothi bia casino na arende kwithiritwe kinambere kwa report kiumira ati biothi bionthe binambere kwigua bikinambere kwa bikirunge kawa biothi bia casino kinyabira biena ambio kinyabira biethiritwe birina license nuntu ana baraba ingi bakoinambere kwa bakiuthaga mbeca kana bakoinambere kwa bakiuthaga kaba kwebithira bantu achege actually ndo narugono last week wewe ntikubetia mwana omwe kuma narantere chia I think Mandera kethiro ntikubetia ya kumwana oyo atindite ntuigana ntuithatu atena ya kuria 3 good days na kogu atinambere kwa kiona kibaro ntu yenya ayena yura akegwa tionoka yani aringetu yura mwankaga chauka metho na ntu wenu athinambere kwa kiona kibaro athi tinda kibaro ani ona chiringi magana mashuo chiringi magana mana akuona chiringi magana mana nkoma fulani tu ya inambere kwa kimwaragiri gakoma karakagerie mtu na tu nyuma ya akiri kamwira mbeca ino magana mana mama wona no thinambere kwa kimultiply gendera kemo muchaina weke ugeto muchaina kero uringire tu gewa ya kurutira mbeca koguo gakoma fulani kainambere kwa kimurongo ithagie kamwira gendera kiri kiuthige kimuchaina chiringi no magana mana uthinambere kwa kimultiply no chinde kinya chiringi million ukainambere kwa kithiragia mathina maku na mtu murume uyo ririkani ntuitha twithirite atena gya kuria rithite uchwa mbeca kengwona gantu gakuruma mtu murume uyo agendera kiuthini kia muchaina athia chikumde ka chua itakankoma ya murekirite kiongo itaka ya murekirite kiongo baire mbeti chua tu chingana mana chonde chinambere kwa wikithiraga mwana uyo athinambere kwiwa kinukaga marampi mujie atena gintu gya kuria atakumenya bwa karutha ndonaga mbica igitrend kana kirikana burathie nambere kwigwa kirombaga yauko babu bare gwa kabera bamwe no chiringi igana yonka ona gantu gakuria no twa biothibi kogu ikyo gitumi biothibi bithe tubikina mbere kwa biki menagirwo na kuringa marubuku no ntuba kwina mbere kwigwa bigitigagira ana baingi barabethere tubakina mbere kwigwa bakila betting bethere tubakina mbere kwa bagite ya mbecha imbingi sana mbecha ire chumba kwikibatethagiri kire mantu maingi na muno mantu makonenie na uthina mbere okay kwina kiure kithiritwe kinambere kwa kiura guaga how should I do about my fiance's messy
sexual past ya neto relationship chiaragirwe muno lakini imwe muraithire wa Meru TV gukaina mbere kwigwa kiurangathiti no kengo uthina mbere kwigwa ukithomaga. Dowry payment is outdated and needs a makeover. Mantu makonenie na kuria dowry muraithire wa Meru TV mantu makonenie na kuria dowry imarire tuaga gukire mantu makoni na parenting ari by the kwenu kurajia ri kurayagwa mbio nawe tu kurayagwa mburi 48 na ng'ombe igana mburi 48 nkurikana na ng'ombe kithomba lakini kuririkana kuria kwa dawari indeto cia kurukirwe ikagita kuria dawari gintu ya kurukirwe ikagita na aranti kumenyakana muntu gaka inambere kwa kene nkagirwa muntu ambe amenye wotibwaga kengo amenya kuria dawari nuntu imagine urite dawari enu yonthe alafu ukithina mwekuru uyu atiku imwekuru atakomba kubura nguo imwekuru atakomba ikithao imwekuru atakomba mantu maingi na sara nene muno na Mbuige tumikirite kiaragirwe lakini kuririkana mantu makuria dawari mathie na mbere kwigwa maikuruka waikagita na inde ontu babure ona antu kwa kaina mbere kwigwa bagitiganagiria bakegwa bakiuranaga na ndetu ino nwathi na mbere kwa gikonkana chinontu ekagitania ka muno riatene kwathia na mbere kwigwa itwikaga nwankinyogore muntu nwankinyore dawari kengogora muntu lakini ntikumenya iki gitumi watu ikabukuwatanira na muntu bwerero na muntu no kone muntu bukaina mbere kwa bweturanagia bukaina mbere kwigwa gitwikaga no kurazimika kuria dawari of course no batiure nenkanira gantu lakini ri tira ya gutwika irazima waga dawari no utigora muntu uyu watwiko kwaga kabisa utine nkane bionde bya batiri mburi 48 anga murengeti wakuru anga kaguo gakuru anga kaguo ka ruthata anga gempege uki anga gempeke ngambi anga ntundu chekira mbeu bionde biro kaina mbere kwogitagwa to mwanka utwike waga into bionde ukaina mbere kwegwa utigura na bana no batiri kwa bugete agiru bukaina mbere kwa bugia kamuji wenu na ikengo nyumani bukaina mbere kwigwa bukimenyaga bora bukaina mbere kwigwa bukirega dawari ino murithiro wa Meru TV na nkumborere siri muraithiria kagita karagwa ina mbere kwigwa ukigurawa na into bibio ndebina mbere kwa bigitagwa bina mbere kwigwa bikinenkanagirwa muntu uyu agakarata kaina mbere kukugura kuthindukania kugura na anenkana chiringi ya kugura athi nawe kwa uwe agagutumira bwa kwenda nuntu nakugurite na mbecha nakugurite utiomba kumia kiongo lakini kagita karabo ina mbere kwa watuika ibwetiganiria kwa kamuchi wenu na watuika no mwanka buthire wa chiari bukatharimwo bukaina mbere kwa bukiambagiria process inu ya gutigira at least era wakinya eketunyo mwana nigeragirwo Mungu inu nio bukaigwa bwina heshima bukaina mbere kwa bweturanagia nuntu kabwakite mwi lakini no yakuthi ukore into bionthe at once ibibi muntu yakathi na mbere kwa gikaragataka akugura na mbecha aira njara mubukoni ruta mbecha akugura ni na ukaina mbere kwa ukiona mantu maguchaure meba mantu maroka ina mbere kwa ukiona imantu makurigaria karatati ni kamera ngwena tuthatu karariria mantu makoneni na CCTV footage ira chathie na mbere kwa ikionekanagia mwalimu rathie na mbere kwa igwa kiuragagwa na gutunyo mbecha na baraba kwerekana bathie na mbere kwa bakirwa ontu bobo tibange ibaba baithirito bari agago ndeni ya bank muretheria wa Meru TV. Ndeto che michezo bado ili ndeni ya gazeti ino, ndeto cheke biashara ili ndeni ya gazeti ino, na kwa uo magaroko kaina mbere kwa ukigura gazeti ya kumurithiria na kaina mbere kwa igua ukibonagira ndeto ino chionde. Karatati ni kana gazeti ya The Standard na kwa mpoempo murithiria ya rereti mantuma unmoved by bloodshed. Gotie keke kubaina ini kinyagwitu kwa ndamu utiko ina mbere kwa ukibaina inagia. Irugono rwatu ina mbere kwa tukirithagira ukoni na Gen Z kana maandamano ma Gen Z. Rande ndeto chiletu kina mbere kwa kiumbuka bamwe babara bathie na mbere kwa bakiruthaga giontu giki murithiria mwende wa Meru TV nkuona Radio Great Edward Kwach arethiritwo kina mbere kwigwa agiterwa goodbye ni Radio King Edward Kwach rathie na mbere kwa gitotoro bwake muthenya wa Jumathatu na arethiritwo kina mbere kwigwa akiwetwa
taumwe wantu barerutanirite ndeni yangu yake muno ino ya mantu makameme rieto reru turethire tukinambere kwegore kikuya gukaire kiri wetwa kwa damu indi kiri mbicire chire tukinambere kwa kiumagira kana kwiribotire yithire tukinambere kwekire kagirwa indi nara yithire tukinambere kwekionanagia antu bakiringwa risasi emuko amwe mboruburu tua bagatotoro bwao rugono rwa ngata na barikiro thire tukinambere kwerukiaragirwa ago bado kratatini gatwere murithire wa Meru TV wa goranga thitino kinambere kwokebonagira Ruto top security chiefs blamed for raising extrajudicial killings ya atongore banene ba Ruto ebethire tukinambere kwegobakero tagiro bia no ntubwa mburagano ire chire tukinambere kwekionekanaga kratatini gatotano akiaragirwa mantuma aipo bora bethe tubakinambere kwegwa abe no thara ngugeni yago kuremwa umenya ibao bathi nambere kwegwa bakiuraganaga ngagitani kara media yethire tukinambere kwekiumbura ndeteno ndere cheki advert ya gogo karatati ndatuna na council nambere kwegwa crackdown mandagitare barabethe tubakinambere kwa bakiruta ngoge andro cha Kenya taitigiritwe ni sheria Matiang'i Jones Gachagua and Kalonzo team in coalition talk mantumamu chamani rawa ya goro urawa kina Eugene Wamalwa Rigathi Gachagua Martha Karua Kalonzo Musyoka Fred Matiang'i Mukisa Kitunyi kwena Saitoti Torome Justin Muturi Mithika Renturi ni barabarari na muchemanio muthenya wa igoro na aramujini wa Nairobi ndero chia debate nabere kwa ikiluka ya kanya kaukange jumbi bale tubakina mbere kwa bakirudha mantu mauchunkuni kani bale tubakina mbere kwa bakirudha bado uchunkuni bokone ni na mantu makidini saga rindeni akratati aka ndero chia debate ya gumura ithiro Meru TV kaina mbere kwa kiumaruka wegurire ngathiti ino kengo ukaina mbere kwegwa ukibonagira imbi yoyongwa yethiritwe ikithina mbere kwegwa yikagirwa urito ndeni ya ngathiti ino na imantu maingi tumara methirito makina mbere kwa makiaragirwa ndeni ya ngathiti ino murithire wa Meru TV kogubwa kurutha ikumagaruka ukaina mbere kwa ukigura ngathiti ino no ukaina mbere kwegwa ukibonagira imbi yoyikiritwe urito muno mantu mama wetu bwandamu methirito makina mbere kwegwa makiaragirwa kagita kamwe kiumaruka murithiria my grandfather tawakira mbeu ntuwe mwage mparogono rukonenie na utongoria kagita kamwe kambira mwitoni muna kware na utongoria bwa wete mwanki muno na utongoria bobo bwari utongoria bwa nyamu yeta wa simba niyo yari munene simba niyo yari munene wa nyamu chonde ndeni ya mwitu na kagita kamwe kwa thia nambere kwa gwikinyaga watuika yora ri kuingia sana kagita kara yora ri thia nambere kwa ri kingiaga watuika mwitoni gukuina mbere kwa gukiumaga mwitoni watuika gukuthina mbere kwegwa ukiruthaga ata mwitoni watuika gukuthina mbere kwegwa ukiumaga na gutina gintu ya kuria na kogubwa kurutha imunene amenye bora karutha kengotigira ati nyamu ciake kwina mbere kwegwa ikiona gintu ya kurutha ata gintu ya kuria ngurikani mbere magutie nyamu ciare yaga iringi kagita gatene kagita kara nyamu ciaturaga mwitoni ri nyamu ciara we ciaragia na kogu kagita niaka chimba ni yari na ntubayo barabare akubinio barabamia yakirira na untubwa mbere yathie na mbere kwegetumagira nyamuira cionthe cia na ngochi nyamu cionthe ira cia na ngochi watuika kaithi na mbere kwegwa ikiyaga ciambe cienje kithima kengo ithi na mbere kwegwa rwi rukionekanaga nyamu cionthe ithi na mbere kwegwa kinyunya rwi mwitoni nyamu cionthe mbogo cia ya nyamuira cionthe ciirwo cionthe nyamuira ciirwo cionthe ciathi na mbere kwikia ya kengo cienja kithima na ngochi nyamu cia tinde cinjite kithima na kwogu wari mutego nyamuira ciathie kuya kwenja kithima cionthe cikuya simba ya ina mbere kwegwa igitumanaga ciaurawa cina mbere kwegwa kiga wa kengo ekaria na chimbe kurwa ya ugayo atimanya nuntu nyamu ciathire nyamwira cina ngochi ciathire kwenja ithima ngochi cina mbere kwekiunikangagira ithima nibi na ikyo gitumio ciakwire we yo itimanya nuntu yari na ara State House wa Karogo
wakara watuika yura riko inambere kwa rekingiaga nyamu ino yathi nambere kwigua kana chimba ya inambere kwigua kiugaga kwina mucemanio wa kwariria ndeto eno kwina mucemanio wa kwinambere kwigua kiaragiria untu bubu bukonenie na yura na mbere ikinya ya mucemanio wa kwariria nyamu ino china yura uruthika nyamu ichi athie nambere kwigua kiandamanaga muno nyamu irire yaga matima kithaka mea kwira nyamu itare ya matima kithaka kwina nyamu itare ya matima kithaka china mbere kwikio watanaga china mbere kwigwikirutha maandamano nyamu ta njogu nyamu ta ndia nyamu ta nkurungu chionde china mbere kwigwikirutha maandamano na recha thie nambere kwikirutha maandamano china mbere kwikingagirwa chionde watwika wancha ichigo temambure tiraura kaichi chingirwa na recha thie nambere kwa chikingagirwa munene wayo wetawa Simba athia na mbere kwigua kirumaga imwe kwa imwe akaria muthia muthikirie kugita rugono no ntu rugono rura haya kugita rugono ruru at the end of it all kithakani iki kiathia na mbere kwigua gitigaraga na chimba gake na indi chimba akimenya itimia kwina mbere kwigua kiathaga nuntu ikuraga nyamu ira chingi chionde china mbere kwigwikithiraga yatiwa yoyonka na family yayo kukumaanisha yura kare athia na mbere kwarekire yaga chimba nuntu ni uragire chionde china mbere kwigikuyaga itina gintu gya kuria na kwogu yatiwa kinya itari na unene watwika chimba ti munene kaire nuntu gagatwika munene wa kurugamira bao kagita kamona kabwe mantu matuthia na mbere kwatukirutha kana decision imwira tuya na mbere kwatukimake ndira turi utongoriani indecision ibatiri kwina mbere kwigwo kiuragia rugwa karwata indecision ibatiri kwina mbere kwigituragia biuria kana gituretagira biuria bya kuria gwa karwata ru wona ndarutho ntu bwe munthi what will happen tomorrow na ingwetu ibuntu bunene atongore babati kwina mbere kwa bagikagira kana bakina mbere kwa bakithuganagiria wona ndaruthira ntu baba ugu emunthi rugwa karata wona ndarutha ugu emunthi resort chontu bui kaina mbere kwigwa iririko lakini atatongoria kinya gumuraithiria kagita kara kwa banga kuruthontu kagita kara kwa thina mbere kwigwa ukiamuaga nundu kana ria wabanga kurutha kuthukia decision flani ibwa kaina mbere kwa kithukanagia sana ukauria decision ino ku make emunthi niumba wa affect ru decision ino kwa inambere kwa kimake muthenya we munthi niumba kwa inambere kwigwa igikuretera mathina mangi muthenya waru ibwa tukaina mbere kwa twi wise kiri mantu mara tukwina mbere kwigwa tukiruthaga murithiria wa Meru TV imamu mara magwikiritwo ndeni ya mangatheti kabwithira bambitwa ni family na zwa kimathi bwega no ntupa kwina mbere kwigwa kioneni ya TV yaku Meru TV na menyothi kuraya no ntukagita ate kuratu nkaina mbere kwangicokagira kengo tukaina mbere kwa tukiriragiria mantu makone mwerekera wa mugongo wethere tukithina mbere ata na mantu mange kathumba tu mara methere tumakina mbere kwigwa makionekana. It's a very good morning.